ntabwo nari nakubonye muta wahageze. Imana iguha umugisha nawe turakwakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha murakaza neza nubwo ari iwanyu ariko turongeye turabakiriye mu izina rya Yesu. Reka rero mumufashe tubiyegereze dukomera Imana mu mashyi dushimira Imana yabazanye hanyuma namwe mwumve muguwe neza. Yego murakaza neza. Arakoze umushumba. Thank you, Pastor. Reka nawe tumukomera amashi. Let us appreciate him twakira for receiving us. Mujye mushimira abakozi b'Imana abashumba bakunda gutumirira abandi kugira ngo basangire uwo mugisha. We appreciate the pastors that love inviting other pastors or servants of God to come and share God's blessing with the congregation. Bishimiye kuba hano umunsi ugira kabiri. We are glad to be here for the second day. Rwose ni mu rugo nge imyaka mpamaze ni myinshi. This is home. I've been coming for many years. Rwose. Ndumwe muri mwe ko natangiye kubana namwe mu gasengero kari hariya. I used to come even the time you were still in the other old church, the temple that was kari gato kameze ukuntu nyine tukabyiganiramo ariko byari byiza. We would come, be there, but we would have wonderful time before God. Hanyuma umunsi umwe ngarutse nyuze hano mbona hazamutse indi zidasanzwe sinari narabimenye. Ndakata ngezera mfita ndagaruka ninjiramo nza kureba. One time as I was passing by, I came and realized that this other building was being constructed. Njya kubaza ese umu-engineer wubaka harahari. So I came to talk to the engineer who was constructing the baramureba building. araza turahura aranyereka uko ibintu bimeze. He was showing me the plan of the church that he was yerekana building. ko ndi umwe muri mwe hano itorero rya Kristo turi bamwe. Meaning that I'm part of you. Nahise ngora mu mifuka yose amafaranga nayo mfitemo yose mpita ndayamusigira. I remember that time I got whatever money that I had with me and I left it behind to help with the construction. Hanyuma mbona yanditse nimba ari facture nimba ari resi mbona aranzaniye. Surprising enough, he gave me a receipt of the money that I had left behind. Imana ni nziza urumva ko igihe ari kirekire tumaranye namwe. Now you can hear that I've been with you for a long time. Kandi nashimye Imana kubasanga undi mushumba siwe nahasize igihe mperuka hano. And as I left coming back, I realized that there was another pastor. Yes, Imana ishimwe ko bashumba bose bahano bose babasa bari bamwe. But we thank God that all the pastors that come are wonderful pastors. Imana iguhe umugisha rwose nanjye ndakwakiriye i Remera. I also welcome you at the parish. Kuko ninjye umaze igihe mbakorera we uje ejo bundi. Because he's new here, but for me, I've been serving here for a long time, so we want to welcome him too. Kabisa. Zedi, uraho? Barikiwa sana. God bless you for being with us. Okay. N'abandi bashumba nababonye Imana ibahe umugisha. All the pastors that are in the house, God bless Abo you. twasanye baraha Imana ibahe umugisha babishoboye. Now those that managed to come with us, God bless you. Akoze Imana ibagirire neza. Thank you for coming with us. Inyigisho y'umunsi n'Abaefeso. Today we are going to dive into God's word in the book of Ephesians. 4:12. Chapter 4 verse 12. Reka ngerageze niruke mu byanditswe ejo narigishe nibagwa ko mwabwiriwe. Kubera ko ariko nabamenyereye. Naho kumbe inzara ntiboroheye. I know you might be starving by now.
ariko iyo umuntu yuzuye umwuka wera ahita yibagirwa ko ashonje. But when you're full of the Holy Spirit, then you forget about the starving. Ubwo nyine nuzaza ubona uwo mwicaranye biri kwanga uzumenya ko akuka kabaye gake. Now when your neighbor starts to feel the starving, then you know that the spirit is kind of getting less in them. 4:12 Ephesians chapter 4 verse 12. aravuga ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. That equipping the saints for the work of ministry to build up the body of Christ. 13. Okay. Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cha Kristo. 13 says, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of God's Son, growing into maturity with a stature measured by Christ's fullness. Okay, turakomeje. Ndashaka ko tugera no kuri 14. I want us to go to 14. Kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Then we will no longer be little children tossed by the waves and blown around by evil wind of teaching, by human cunning, with cleverness in the technique of deceit. Reka ngaruke kuri 11. Let me come back to verse 11. Ibi byose bundi bisomye byose bibanzirizwa na 11 biriya bigabona gukunda. All this that we've bigabona kwemera. The ones that we've read have to begin with verse 11. 11 itarimo biragoye ko biriya bishoboka. Without 11 it is impossible for that we've just read to be fulfilled. 11 niyo motere yo gutuma biriya byemera. 11 is the motto that will help these other things that we've read. Nuko aha bamwe ku bintu mwaze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha ni batanu. Amen. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Yes, ngahe nsuriza ukwegereye mubwire ngo Uwiteka akwiyereka uyu mugoroba ndagusengera. Now shall you turn to your neighbor and tell them that may the Lord reveal himself to you this evening. Iyo ni isengesho ryanjye uko ndamaze niryo ryose. That is my prayer. I'm praying for you. Turacari mu ntego yo gukura. We are still sharing over maturity. Kugera ubwo dukura tugasa tukagira ishusho ya Data tugasa nawe. Growing into maturity until we get to the stature and measure of Christ. Iyo usomye kino gice rero. Now when you read this scripture, Paul intumwa yandika. Paul was writing. Niba ari ahantu yanditse ibintu bikomeye Paul mwemera hari ibice yandikaga yahagera nkavuga ngo sinzi ko nyuma y'iri jambo umuntu yari kubona irindi. The verses that I read that Paul wrote, and I realized that they're very much significant. Ahantu yanditse ubwira ubukomeye ariko naha naho hari muri aho. Now one of those scriptures that are very touching, one of them is this. Ukagenda ukazagera nko kuri 16. You can go until you reach 16, verse 16. Aravuga ati abanza gushiraho guhamagara. He first called.
ministere cyangwa se imirimo itanu ya Yesu yo gukuza itorero niko bayita. He called the 5 ministers of ministries to come and help the church. Kristo yarabyaye we arangije arigendera. Christ gave birth and then he left things there. Hanyuma yohereza abandi bagiye kurera no gukuza ba bandi yabyaye ngo bakure bajye mu rwego rwo hejuru. And now he sends others to come and help mentor or teach these other people so that they can grow to maturity. Bakure bageraho basa na Kristo ishusho y'Imana ize kubagaragaramo. So that they can grow into maturity in a stature and measured by in Christ's fullness. Amaze kuzamuka niko Bibiliya ivuga ngo yohereza impano. That after ascending to heaven, the Bible says, then he sends the gifts. Nigeze kubivugaho ngire ngo ni hano nabwo toke impano ziragabuye. One time I talked about the gifts. I think it was here. Hari impano za rusange. There are gifts that are common, like everybody can have them. Hakaba impano z'abana. And then there are gifts that are given to children. Hakaba impano z'abatumwe. And there are gifts that are given to those that are commissioned. Iza rusange ni iz'abaremwe bose. The common gifts are the gifts that everybody can have. Izo ni Imana izitanga kandi izo ni ndemanwa umuntu wese arayivukana. Those are the gifts that God gives to everyone who is born. You are born with those gifts. Izo ni impano bita iza data ziri mu Baroma. Now those are the gifts that are called gifts of our Father in the book of Romans. That's where you Hakaba find. impano za kabiri zitwa iza Yesu. And now that these are the second types of gifts that are called gifts of Jesus. Iza data ni zirindwi, iza Yesu ni eshanu. Those of the Father are 7 and those of Jesus are 5. Hakaba iza gatatu za Mwuka Wera ni 9. And there are other gifts, 9 of them that are for the Holy Spirit, from the Iza Holy data mu Spirit. Baroma 12 nushaka wereka gatandatu utyo. In Romans 12, that is where you find the gifts from the Father. Iza Yesu ni Abaefeso 4:11. And Ephesians 4:11, that is where you find the gifts from Jesus. Iza Mwuka Wera ni Abakorinto 12 And uherengira ngo ku 8. And in Corinthians chapter 12, that is where from 8, that is where you can find the gifts by the Holy Spirit. Iza Mwuka Wera ntizishobora guhabwa abaremwe bose. Now these gifts from the Holy Spirit cannot be given to anybody. Izo nizo gukuza abana mu rugo kwa data. These are gifts that are given to children in the house, in the home of the Father. Hanyuma iza Yesu And then the gifts of Jesus, nizo kurera abizera bose. those are the gifts that are given to mentor or to teach all the saints and No the believers, kubakuza ngo bagere mu gihagararo ca Kristo. so that they can mature into the stature of Christ Jesus. Kristo agiye kuzitanga, Now when Christ was giving these gifts, abambere yazihaye n'intumwa the first ones he gave the gifts to are the apostles. bagereranywa n'uru rutoki. And they're equivalent to this, Kubera ko nibo batangiye itorero, to the index, because they're the ones that started churches. ni nabo bahagurukije indi mihamagaro yose abasha kuyikora mu mutwe yose. And they are the ones that have helped all the other callings to manifest or to serve. Uyu wa kabiri ni umuhanuzi aka. Now the second finger is the prophet. Niyo mpano ya kabiri yatanze mu itorero kugira ngo nayo ifashe itorero gukura. And that is the second gift he has given to the church to help the church growth. Impano ya gatatu yatanze ni y'abavugabutumwa. The third one is that one of evangelists. Aba nabo ngo bafashe itorero gukura. These are also there to help the church's growth. Impano ya gatatu ni y'abashumba, abapastori. And then the other one is for the pastors. Ngo barere itorero barishumbe bariheke
ribashe gukura. So they can mentor the church and help the church to grow. Impano ya gatanu ni y'umwarimu, umwigisha. And then the fifth one is for the teacher. Ngo yigisha aka niko gashobora gukora mu gutwi kakageraho izindi zitagera. This, the smallest finger, is that of the teacher. It can go into the ear. Nta muntu uraja gukora mu gutwi ngo apfunde yiki ntibishoboka iki. You cannot go to remove something in your ear and then you try to point with your index. Izi ntibipfa koroha. Aka niko kagera kure. But the smallest can enter very easily. Karakuruguturaka. It can go and remove everything in it. Uyu ni in the ear. teacher n'umwarimu. Now this is the teacher, the smallest Iwe finger. acagagura ibyanditse akabigira duto nutumva yaruha kumva. For him, he chops down all the scripture into the smallest portions so that everybody can get them. Umupasteri A pastor niwe ugereranywa n'uru rutoki rwambara ipeta y'urushako y'isezerano. is the one who is equivalent to the finger where we put the marriage ring or the engagement Kuko we ring. n'uwashingiwe n'itorero. Kurya umuntu yita ku mugore we niko umupasteri ajya yita ku rusengero. Because a pastor has been engaged to the church, just as a husband takes care of the wife, is the very way the pastor has to take care of the church. Abasure, abavugishe, abatelefone, nimurira bafashe kurira, nimusekaseke, nimugire ibirora bitahe, mbese we ne yarongowe n'itorero. Ukwaba mu rugo rwe niko aba no mu A itorero. pastor has been married to the church. They're the ones that visit the Christians. They're the ones that mourn with them. They're the ones that celebrate with them. Kandi inyigisho z'abashumba kenshi nizihugura, nizihumuriza cyane naho bibe. Bahumuriza abantu, babatera intege. Ayiwe habe n'ikinyantege nke barohe bamubwire ko ari igitangaza ni n'umunebwe bamuhenda baroha mbwire ko nuko niyo mpano y'umupasteri nuguhumuriza buri wese akabe abapasteri ni beza. Pastors are given a heart to comfort their people, even the weak. That they encourage them, telling them they are strong. Even the lazy one, they are encouraged. Uru rurerure ni umuvugabutumwa. And now the tallest finger is the evangelist. Uyu asohoke hanze ajye gushaka abapagani. Now this one has to go outside to preach to the pagans. Ababwirize nibakizwa bazane mu rusengero. They go preach to them, and then when they receive Christ, they bring them to Nibagera mu church. rusengero pastor abaheke atangira abashire ku murongo. And as they come to church, now the pastor's duty is to carry them so that he can continue to mentor them. Abavugabutumwa bubu nge mbona bafite ikibazo. Evangelists of today have issues. Bose babara abarakare mu rusengero bahekenya amenyo ngo ntibaduha agatote ntibaduha. Ninde yakwiye kumpa evangelist ari hano? Evangelist ni umuhanda si hano. Most of them don't want to go to the streets to preach. They just want to stay in church, and that they're claiming for the pulpit. This is not your Azana podium. iminyago ayinjize mu rusengero. Your duty is to go and bring people to the Lord. Bring them to church. Niyo bamuhaye kwigisha mu rusengero ahita yigisha itorero ryose ivugabutumwa anasohora bari mu rusengero bose ngo baje kuroba abasigaye hanze. Even when you try to give them a pulpit to preach, then they will give teachings of telling people to go outside and spread the gospel. Kubera ko tutabyiga mu matorero turavangavanga abantu bakakubitagura ibintu ariko iyo abandi babyize. Umuvugabutumwa afite umurongo we, pastor afite umurongo we, profeta afite umurongo we, apostle we, biragabuye. Now, because we don't talk about the things in church, then you find that we mix up things. The evangelist wants to do pastor's job, the pastor wants to do other things, so we have to talk about them. N'abahanuzi nabo abahanuzi b'iki gihe nabo bafite ikibazo kurusha abandi bose. And now the prophets also are going through times of chaos. Kubera ko abahanuzi b'iki gihe ntibarezwe. Because the prophets of today have not been mentored. Tibajya bemera iyo atangiye gusa kurota akabona injangwe zirahanyuze akabona akagufwa gute
akabona ibiki ntabacemeye kurerwa. They don't want to be mentored. Every time they start at least experiencing the Holy Spirit, then they want to just go and do what they nibo want. bambere batangira gupinga abashumba babo, Now they start to disguise their pastors, agashaka ngo yirere, and they want to mentor themselves. hanyuma bigatuma akora makosa aruta ibyiza abasha gukora. And that makes you attract a lot of mistakes in your life. Umuhanuzi utarezwe ashobora kugusha abakristu baruta abazafasha. A prophet who has not been mentored can make the other Christians backslide. Sigitangaza ko ashaka guhanura ibintu bidahuye n'ibyanditswe muri Bibiliya. He can even prophesy things that are way different from the scriptures. Kuko bajya biga uburyo ubuhanuzi bwo mu isezerano rishya, barabwiga uburyo bufite umurongo udahura cyane n'ubuhanuzi bw'isezerano rya kera. There is a way they are told that the prophecy of the Old Testament does not crossroads with the prophecy of the New Testament. Impano yabo izarije kongera imbaraga itorero rya Kristo. But their gift comes to strengthen the church and strengthen the other servants of God in church. Indumwa abaposo Now the apostles, ngo batangize amatorero nibamara barera abanyamihamagaro. they are called to initiate churches and then help mentor those that are called. Abari gukura mu mihamagaro babahe kuyobora insengero. Now those that are much growing in the calling, they are given duties to go and lead Bibiliya churches. yavuze ngo aba bose bashiriweho kugira ngo abera batungane. The Bible has told us that that has been put in place so that the saints can be. Imana yabatangiye kugira ngo abera batungane. Those people that with the gifts we've talked about, God gave them to churches so that the saints can be purified. Hari abantu benshi bashumbye insengero nabo ubona harimo ikibazo gikomeye. There are even some pastors pastoring churches, but you realize that they're also having hard times. Icyo ndakibashimira hano Anglikani Remera rwo iryo kosa ntaryo mugira. But I thank you people and I thank the leadership of this place that you don't have such things in you. Abakozi Imana benshi iyo agize itorero akabona rigize abantu benshi baraje. The servants of God, when they're having this big congregation, akabona hajemo abanyamafaranga, hajemo abifite n'abagize gute, and he realizes that he has some people that are prosperous and he has some. Hari benshi ahita afunga imiryango abwiriza wenyine. Then such pastors byamunaniraga umugore we, byamunaniraga mubyara we, they don't invite other pastors to nyirarume. preach. He preaches with his wife and his family members. Yani akora ibintu bye. In other words, he just wants to implement what he thinks. Kubera iki ntazi icyo itorero ayoboye icyo ari cyo. Because he does not understand what leading a church is. Kandi ubuntu bwatanzwe buratandukanye. And the grace that these people are given is very different. Hari igihe usanga wowe Imana yaraguhaye kugabura ibiryo, tubishize mu biryo imyigishirize yawe twasanga wewe ari imyumbati n'ibishimbo gusa. There are those, the servants of God that are given, if we talk about teachings and we want to bring it in kind of food, then you're serving. Mbwira uburyo itorero uzarihata ibishimbo n'imyumbati imyaka yose. Then it's that you're serving cassava and sweet potatoes. Now tell me how your people are going to be feeding on that for all the years. Ibyo ni byiza bitange. It is good for you to serve that kind of food. Ariko tumira mwene so ufite kaunga akagira n'inyama. But also invite your fellow servant of God who has posho and who has meat to come and give the people. Tumira undi ufite amavuta yo kubaha amata n'amavuta y'inka. And also invite another servant of God who can give milk and also who can give the other products. Itorero rirya ibiryo byose. So that a church can have a balanced diet. Hanyuma urebe uburyo rikura
And you will see how this church will grow. rigatangira kugira ishusho ya Kristo And now starts to have this image of Christ. kubera ko bahawe ibiryo byuzuye. Because they have been getting a balanced diet. Nimukomere Imana amashyi mu izina rya Now give Yesu. God a mighty hand clap. Icyo kintu i Remera murakirusha amatorero menshi muri uyu mujyi. That is something that this church does and which is very significant. Niyo mpamvu iyo abaposo bareba itorero riri ku rwego, itorero ryitwa ry'umujyi, Remera igomba kuba mu matorero 5 ya mbere. That's why as Agomba apostles, kuba itorero ry'umujyi. as we look at these churches, the spiritual churches and in the city, then this church should be amongst the 5 best churches. Kubera iki ushaka intumwa i Remera zizahagusanga. Because when you want apostles, then the apostles are invited to come. Nushaka abaprofesa bariya barimu bazagusanga i Remera. And when you also need teachers, then teachers will also come to church. Nusanga impano n'abigisha mu buryo bwose i Remera barahanyura. When you want the other teachers and all the other gifts that we've talked about, you'll find it in church. Niyo mpamvu nge mbashyira muri kategori y'itorero rikuze mu matorero akuze. That is why I put you amongst those churches that have grown to a good level in the spirit. Nimba mukuze ngahe nimutange haleluya rero. Now, if you're those Christians that are grown Yes. up and mature, then shout a hallelujah. Barize kwegerenga ibyo sibyo ntiwakuze turakura. Ask your neighbor, haven't you grown yet? Timubyumva ko gukura byaje. Don't you feel that the spiritual growth is knocking? Iri kosa rwose rijya rimbabaza mu matorero ya I Kristo. feel bad about such mistakes in the churches of Christ. Ngewe mbonye umukozi w'Imana nkabona afite injyana y'inyigisho runaka iri mu bwami bwa Kristo. Ndavuga turi afite ubuntu bwiriya mpano, reka muzane yigisha itorero, icyo kintu ntikiri muri domene yanjye cya reka ze nawe agihate itorero. For me, when I realize that a servant of God has much grace to teach on some teaching, then I make sure I invite them to my church to come and give. Ibyo bikora that abakozi teachings. b'Imana bakuze mu mwuka. And that is only done by servants of God who are mature N'abandi in the bakiri spirit. bato bari kubaka ibintu bisa n'ubwami bwabo. Afunga imiryango, daboro niyo atumiye, atumira benshi badashoboye kwanga gutumira bamurusha amavuta cyangwa se bamurusha kwigisha. But servants of God who are still not grown in the spirit, they don't invite people who have more knowledge, who are knowledgeable in God's word more than they are. Ni ikibazo keke mara imyaka 20 nkirebesha amaso. Hari abakozi b'Imana adashaka gutumira umuntu ko amurusha amavuta cyangwa amurusha kwigisha. No, I have cyangwa seen, amurusha impano. Atumire babandi baze gusaba kubitegura ibihamya n'ubuhamya bucuritse n'ubucurukuye n'ubugize gute ubwagaze n'ubwaraye. I have seen that for these 20 years I've been serving. I've seen that in several servants of God. They want to bring the other teachers or the other servants of God who are low in anointing than they Ariko are. abafite inyigisho nzima za Kristo ntashobora kubatumira. But they don't want to invite these people who have the wonderful teachings of the word. the Mundiza true amajwi gospel. yakomera abashumba banyu mu izina rya Yesu. Now we want you to appreciate your pastors in the name of Jesus. Ndizera ko muzakura mukagera naho mutaragera. And I pray that you grow to a greater and greater spiritual Ndizera ko mu dimension. matorero atazavangirwa, Remera itari mu matorero azavangirwa. And I wish that this church will never be among us these churches of false teachings and all the other chaos around. Muranyumva tuvuge haleluya. Aba batanu bashiriweho ngiye kuvuga ibintu bikuza umukristo icyambere. I'm going to be talking about things that help a Christian to grow. Igikuza umukristo Number one that helps a Christian to grow nukuzura mwuka wera. is for you to be filled with the Holy Spirit. Aradukuza, The Holy Spirit matures us, akadukomeza, and then He strengthens us, akadutinyura, and then He helps us to be bold, akatumenyesha ubushake bwa data. and He lets us know the will of the Father. Ndavuze ngo nimwakire uwo mwuka mu izina rya Now I Yesu. declare that you receive that Spirit of God in the name of Jesus.
Yesu yajyaga ahagarara mu bigishwa be akabareba akavuga akabwira ngo nimwakire umwuka. Yavuga gutyo bakawakira umwuka wera arataraza, bakawakira bakawiriranwa umunsi wose bukira basaze. Ataba dayimoni baduhunze we, bwaca basubirayo dayimoni habe nimwe ntihunge. Bakavuga ati no kweje baduhunze uyu munsi, naho ntibazi ko arakuka yabahusheho kashiranye na wa munsi. Jesus would stand in front of the disciples and tell them, receive the Holy Spirit, and then they will be with the Holy Spirit for the one day, and the other day they go back to pray for the sick, and the demons don't even run away, and they'd go back to him saying, what happened? We couldn't chase the demons away. Nico gituma yababwiye ngo birakwiye konja kwa data. That is why he told them it is worth for me to go to the Father, hanyuma data akabona uko aboherereza umufasha, so that the Father can send you a helper. Kubera kwimbaraga zimbamo, because the power that is in me, ziracyari izanjye gusa, it only belongs to me. Ariko ninjya kwa data, but when I go to the Father, namwe muzazohererezwa, you will also receive ibyari muri nge, you will receive what I've been having in me. All what I've been having, bizagaragara muri mwe hatavuyemo na kimwe. That will be manifested in your lives. Ngiki kintu kijya kimbabaza mu bizera. This is what troubles me amongst the believers. Nuko imbaraga zari muri Yesu, is that the power that was in Christ, zakorewe transfer zoherezwa basigaye mu isi bamwizera. That power was transferred to all believers. Hatavuyeho nimwe, without even reducing anything. Niho Yesu yahise abasomera discours. That is why one time he gave them a speech. Ibyo mwabonye nkora byose. He told them that whatever you've seen me do, mugiye kwinjira muri dimension yo gukura. You're going into this dimension of growth. Ku buryo ibyo mwabonye nkora byose namwe mugiye kubikora. Where you'll be able to do whatever you've seen me do. Aravuga ati ndetse hari n'ibyo ngiye bimwe ndakoze. And then he said that there are even those that have not even done. Ariko mwe muzakora. But for you, you will be able to do them. Kuko data azabasukira imbaraga za mwuka wera. Because the Father will pour on you the power of the Holy Spirit. Zizabagira abagabo bo guhamya. That power will make you to be witnesses. Zizabatsindira abisi. That power will help you defeat the world. Zizabibutsa ibyo nababwiye. And that power will help you, will remind you of what I've told you. Zizatuma mukandagira inzoka na skorpiyo. This power will help you to trample over serpents and nothing will happen. Ibyo bintu ni ukuri cyangwa ni umugani? Now ask your neighbor, was that speech the truth? Ngewe buriya nshwana na Bibiliya umunsi ukira. For me, sometimes I go to the Bible and pull out the scriptures for the whole day. For me, when I'm going to pray, I make sure that I talk to these scriptures. I say and proclaim, it is written that we will trample over the scorpions. Recently, I was preaching in Nairobi. The pastor who had invited me, avuga ikintu ntibukaga cyabaye muri 1996 he spoke about something that I had forgotten long time ago. It happened muri Zaire, in 1996 while we were there in Zaire. Aravuga ngo impamvu natumiye umugabo. Then he was like, the reason why I invited this man, one time he helped us pray. He was leading us to pray and also he took us to evangelism. Now when we reached this place where we had to evangelize, I know every place I go to preach, I know that he's following even right now. Then he said, when they brought food that time, tubipfunduye dusanga hari isahani imwe iri mu bugari
bayishizemo uburozi. We realized that there was this plate that had food, but they had also bewitched the food. Kurya basatuye ubugari twari benshi abantu 40. We were like 40 of us there. Basatura ubugari ngo baheze igisata bari hariya abakunze ubugari. Now those that like ugali, there is a way they cut into Kuriya portions. babusatuye Just as they cut into portions. basanga hagati harimo igipfunyika c'uburozi. They came to realize that in the middle of that one of the portion, it Madamu had wanjye uwo witches. munsi yarahari, yari muri korari twajyanye yarahari. My wife was there Sinshobora that kuvuga time. ibitari byo. She was singing in choir those days. Ngo dufungure ka gapfunyika Now as we opened this package, dusanga n'uburozi bukomeye nka bubiri, ariko kamwe ari agatoki k'umwana w'uruhinja. we realized one of the things that were in this package was this finger of the baby. Uyu mupasiteri mu cyumweru cyo gishize yari yaje hano yongeye kubivuga ari kubwiriza iwacu. This pastor came to my church of recent a Jewe few nari days ago. naribagiwe pe. For me, I had forgotten about such things. Ngo barangize Now that time after there, ryatsinda ryose 40. the other team of 40 people, Batangira gukurura ibishimbo n'ibindi, mbona bose batangiye gutera umugongo wa mutsima. after seeing that in that food, then they could not eat it anymore. Ikintu yavuze, What he said, this man, aravuga ati ntazibagirwa uyu mugabo ahita arahaguruka. he said that this man that I've invited in my church, that time he stood up. Kandi abivuze mpita nibuka nkaho byabaye ejo. And that is, and truly as he was speaking, that then I remembered. Narahagurutse ndavuga ngo biranditswe ngo. Because that time I stood and said, it is written, Tuzarya ibyica. we will eat the evil, Ntacyo bizadutwara. things that kill, but nothing will happen to us. Ndababwira ngo iyo ni Bibiliya cyangwa ni ikinyamakuru. Then that time I told them, is that Bose scripture in the baravuga ngo ni Bible, Bibiliya. or it is just a newspaper? They said it is the Bible. Yabatoke none nimba byanditse ikibazo kirihe. And then I told him, now if it is written, now what is the matter? Turagendera mu byanditswe murabyemera cyangwa. I told them, we are going to act according to the scripture. Narumiwe mwatangira ngo frema ngo uyu munsi ngo niriwe numva ngo ngiye ndakeneye ubugari. Some now, after saying that, some were like, today I feel like not eating ugali. Ukumvunda aravuze ngo byukuri ngo ngiye buriya ngo na nijoro sinza njye ubugari ngo sinabukunda. And the others also would come up with stories saying, at night I never eat ugali. I don't like eating ugali Ngo at night. ndangize ndambura ikiganza. And now that is how I stretch my Ndavuga ngo hand. mu izina rya Yesu. And I pray that in the name of Jesus, Urejejwe kubw'amaraso ya Kristo. you were cleansed by the blood of Jesus, you thought. Ahasigaye tugiye kukurya dushima. And now we are going to eat you rejoicing. Nkuramo cya kirozi ka gatoki nshira ku ruhande. I got the other finger out and put it aside. Ubugari turaburya. We ate that ugali Kugeza ubwo tubumaze turi batatu. and we finished all of it, just 3 of us. Batatu muri 40 ingahe? 3 out of the 40. Mbarizo kwegereye ngo uri muri hetsinda ho. Now ask your neighbor, would you have eaten the food or you've been the other? Ntimubaseke kandi namwe mutajyayo. Don't laugh at them, and yet you could not also be part of those who were eating the ugali. 37 ati turirira inyama n'ibishimbo tureke. The others were just eating the beans and the meat, but they could not touch ugali. Ngo ndangize ndibuka pindukirana wari bwigishe uwo munsi uri kuri gahunda yo kwigisha igiterane. Then I remember we had this person who was supposed to be preaching. Ayiwe nawe the conference. yerekeye hirya mu bishimbo agezira hirya no mu biki. He was also part of those that could not eat the ugali. He was eating other things. Ndamucokoza. Then I came to him and I was pulling his legs. Urabwira abantu izihe mbaraga z'Imana wahunze umutsima. Then I was like, which power are you going to be talking about, telling people, and yet you could not eat the ugali? Nimba watinye kurya kubera kutizera cyangwa ubwoba, va kuri gahunda yo kubwiriza abariye umutsima nitwe turi bubwirize.
Then I told him, if you could not eat because of little faith, then you should not be preaching. Just stay aside and let us, those who have eaten the ugali, let us go ahead and preach. Ntushaka kubwiriza kwizera kwa gukamanye. Because you cannot preach and yet you have less faith. Ngo mubwire gutyo ngo ya vraiment ngo ntabwo ari ubwoba no kutize ngo mpezaho gatoya hano. Now when I told him, he was like, it is not fear, it is not because of no faith. Give me a little one, I will show you. Nkataho gatoya ndakamushirira ku isahani. Then I cut a small portion and gave it to him. I put on his plate. Vuga ngo arakarya. He ate. Twagiye kurangiza tujya gukaraba ari gutitira yarembye ishushira yamufashe. But after the eating, he was shaking, thinking. Tugiye gukaraba mbona uwacu ateywe. Ayiwe munjyane wewe. As we went, kera yarwaye diare, kera tangiye kuvomisa. as we went to wash our hands, then his hands were shaking. He was full of fear, and he started having diarrhea, and he started vomiting. Vuga ngo ntiyabwirije iryo joro. He never preached that night. Twagiye mu giterane. Now we went to this conference. Kera bamutwaye mu bitaro umuntu yarembye. And he was already very sick, so they had taken him to the hospital. Ninjye wabwirije icyo giterane uwo munsi. That time it was me who had to go and preach in the conference. Buraca burira turara muri veye. We had an overnight, so we stayed there, and then the next day we went to check on him in hospital. Sanga ko baramuvura twende yoroherwa ngo tumare tumve rero tugiye kugusengera imbaraga zihite zikuzamo uhaguruke dutahe bitari byo turagusigino. The doctors were taking care of him, but we prayed. We told him we were going to pray for you, and then we wake up and we go. Turasenga turangije arahaguruka turabwira umuganga musezerere dutahe aramusezerera. We prayed for him, and then we asked the doctors to let him come with us home. But he was never there at the conference. Now tell me what happened. Did he eat with faith, or he just ate because he wanted to please him? He ate because I had mentioned. He was ashamed not to eat because I had mentioned about faith. But because of eating with no faith, then he was almost. But those who ate this food and they were and they were doing it in scripture, we never felt any sickness. We were there the whole night praising God. From that time till today, I'm still alive, and I was never sick because of that. Now that was because I spoke out of scripture. Tell your neighbor that this Bible, these things work. The first one I've told you what helps us to grow is that you encounter the Holy Spirit. He turns you into something that is different from what you've been imagining. Now there is this Peter who was in two, the first Peter and the second Peter. The first Peter was this one, full of fear, full of lamenting. Petero wihakana Yesu izuba riva. The Peter who denied Jesus at daytime. Petero babwira ngo arasana Yesu agahakana akabura n'umurongo wa Bibiliya basomera. The Peter they tell that you resemble Jesus, or you are that one of Jesus, and he denied. Ariko ndebera Petero wa kabiri wa nyuma ya Pentecote. But now look at the second Peter after the Pentecost.
yamaze guhaga mwuka wera after being filled with the Holy Spirit, baramubwira turasinze we saa tatu. they told him that, are you drunk at this time? Arababwira ngo nari narababuze nabahunze ntararonka ico mfite muze And he munyegere. was like, I've been waiting to see you again, to have you again. N'ubundi agakobwa kamuturumburiye amaso ngo urasa nabo. This, Acisha urutoki muhogo ati ni wowe mwumvanye ntawe nzi ntawe. there is this girl who told him that you belong to Jesus, and he denied. Acishwa n'amaguru arahunga. Peter had to run away. Ariko nyuma ya Pentecote But after the Pentecost, baramubwira ngo mwasinze. they told him that you are drunk. Arababwira ngo nimunyegere muze muze. And he was like, come closer, you congregation. Nabahunze kera narabahunze. That time I ran away from you. Ariko uyu munsi nimwigire hano. But today I want you to come closer. Ibihumbi bitatu biraza. The 3,000 came closer Rero to him. byarengaga na bitanu. I think they're even more than that, to 5,000. Umuntu wabuze verse nimwe mu rupfu rwa Yesu. You can imagine this Umunsi wa person. Pentecote Bibiliya yose ikabira mu mutwe we. During the death of Christ, he had no scripture. But at the time of Pentecost, then he had all the scriptures in him. Uzasoma iyo discours yababwiye amakuru guhera kuri Aburahamu. You should read that speech. Aho si mwitangiriro. He told them about Aramanuka avuga ba Abraham. Mose avuga ba Yosefu avuga araza agera ku munsi wa Pentecote. He talked about Abraham. He talked about the Moses. He talked about all the others till the day of Arababwira ngo Pentecost. ntitwasinze. He told them, we are not drunk. Izi ni imbaraga This is the power. za wa wundi mwaraye mwishe. The power of the one that you have killed. None Imana yaramuzuye mu Now bapfuye. the Lord has helped him to resurrect from the dead. niwe watwohereje He ibi. is the one who has sent us this. Ibihumbi bitatu The 3,000. byikubita hasi byakira umwami Yesu. They bowed down to Jesus and worshipped him. Petero wa mbere wananiwe kubwiriza agakobwa kamwe. The first Peter, who could not preach to the one girl, None nyuma ya mu rupfu rwa Yesu ananiwe kubwiriza umukobwa umwe. he could not preach to one girl during the time of Jesus' None death. umunsi wa Pentecote ibihumbi bitatu bikubise hasi. And now on the day of the Pentecost, now he's preaching to the 3,000. Pera ikiganza ukwegereye ngo ukeneye mwuka Tell wera. your neighbor that we need the Holy Spirit in us. Hallelujah. Mana yanjye ijuru ribampera uwo mwuka mu izina rya Yesu. May heaven give you the Holy Spirit in the name of Jesus. Icyo mbasabira muri iyi 40. What I pray in these 40 days for nuko you muhura n'ikibatsi cy'uyu mwuka is wera. that you encounter these flames of the Holy Spirit. Icya mbere nagufata. Number one, when the Holy Spirit comes upon Ubwoba burashira. you, fear will be wiped away from your life. Amaganya we ngo ayiwe turashize we ayiwe bukene we Lamentations, ngo ibintu bimeze nabi ngo ibintu bigize The gute. situations are evil today. No way. Iyo wuzuye mwuka wera Now, when you're full of the Holy Spirit, uhita uba mu isi ufite imitekerereze ikwemeza ko ijuru ari ryo rigupangira. you live in the world, but you have a thinking that heaven plans for you. Ugahagarara ukavuga ngo You stand and proclaim that. iyagaburiye abana b'Isiraheli imyaka 40 The one who fed the children of Israelites for 40 years mu butayu in the wilderness butarimo isoko with no market there, butarimo umurima with no garden to farm, butarimo pamu n'ahasere. with no palm to provide help. Vuga ngo barariye imyaka yose. These people ate for 40 years. Imyaka 40 barya nta murima nta soko nta pamu yahageze. With no market, with no aid, with no farms, they were eating. Iyo rero mwuka wera yakuzuye Now when the Holy Spirit comes upon urahagarara you, ukavuga ngo nimba waratunze abantu ahatabibi you stand and say, if you manage to feed these people and help them uzaburite survive, kuntunga. then how about me? How will you Ndi mu fail you? Rwanda ruhinga When I'm in this country that has farms, rufite amasoko a nation that has markets, rufite abaterankunga. a nation that has AIDS, subiramo ngo tuzabaho say, repeat that you shall live. tuzabaho. We shall live. Yesu yaravuze ngo titubeshwa winkangisha umutsima Jesus titubeshwaho was like, n'umutsima. we don't live by bread.
ahubwo tubeshwaho n'ijambo riva mu kanwa ka but data. we live by the word that comes from the mouth of the Iyo Father. ivuze ngo urabaho, When he says that you're going to live, ubaho. then indeed you live. Iyo ivuze ngo uyu ni umwaka wawe wo gutunga, When he says this is a year for you to Sha. be prosperous, ujya utunga aricyo gihe abandi bose bakenye. you prosper when it is a season of everybody being poor. Iyo ivuze ngo komera, When he says be courageous, ukomera, ibigukomeza byose byarashize. you become courageous when there is no reason for you to be courageous. Ndavuze ngo iyo Mana ihure nawe iri joro mu izina Now rya I Yesu. pray that this God shall come to your life in this evening. Aka kabiri kadukuza, The second thing that helps us to grow ni ugushora imbaraga mu guhunga ikibi tugana umuhanda wo kwiyeza. is being devoted to running away from sin and focusing on the Ngatangira Father. kwihindira nkavuga toke utu duhanda twose tw'amanyanga ndaduhebye, ndanyura muri uyu muhanda wo kugororoka gusa. You look at all the other evil and say, I am getting rid of this, and then I'm going Ngiye straight. kubabwira akani mukumva iki ndaba nkivuyeho. I'm going to tell you something, and when you understand it, then I'll get Mujya off. mugira niki cyakomeje Daniyeli muri Babiloni Now y'abanyamahanga. tell me, what helps Daniel to become strong in Babylon? Abantu bajya basoma gusa ngo Daniyeli ngo bari Babuloni. Some read about Daniel that he was in Babylon. Babiloni kiriya gihe niyo yari kapitale y'imbaraga zose z'umwijima mu isi. Babylon that time was a place that was full of all the evil powers in the Ngahe noneho world. Daniyeli kwisanga muri kapitale Now, y'imikorere y'ubusatani yose. now Daniel finds himself in this capital city of all the evil. Isi y'umwijima irapanga. The dark world had plans Mumuhindura izina, mumuhe izina ry'ino, that give him another name that belongs to this place, kuko murabizi ko izina ari we muntu. because you know that a name is the person. Daniyeli mukureho mumwite irindi. Now take his name off, which is Daniel, and give him another name. Bararimwise, They gave him another name indeed, Daniyeli yanga kuryiyita, but Daniel could not address himself in this akomeza name. izina yavanye iwabo But he i continued Yerusalemu. addressing himself in the name he came with from Jerusalem. Ngo babone ko ritamuhinduye, Now when they saw that he's not being taken baravuga off ngo with this name, nimubatega ibiryo ni abanyeshuri. Kandi abanyeshuri nimba muri aha, abanyeshuri bagira inzara yihariye. it was like this one is still a student. Now let us give them traps of food. Sha, nimba abandi basonza rimwe basonza gatatu. You know how students go for food? Hari igihe abahungu benshi bazaga bavaga ino mu Rwanda akaza kwiga i Burundi ngikorerayo. There's a time when I was still in Burundi, we could Benshi- have students who could Iyo come from here. inzara yabakubitaga yabamereye nabi bahitaga bazi iwanjye. And every time they were starving, they would get off school and come to Uwo my place. birukanye mu gafaye bamwe bakaza iwanjye. Those that are being sent back home, they could come to Kugeza my ubu place. sindamenya umubare wabo nshobora kuba narashumbikiye banyuze I iwanjye. don't remember the people that at least passed my Hari family. igihe habagamo barindwi. Kandi Sometimes we would bamwe have- ntazi base. We would have like 7 people at my place. Akaza gusa ngo ni kwa pastor umukozi w'Imana. They would, Wagira they would just come. We were not even related, but they would just come because it's a pastor's place. umunsi umwe ngahagere madamu aramubwira ati tukuze Imana iki mu gitondo One ka time, saa tatu tukuze Imana iki one time the students came to my umuhungu wo house, muri faye and then my wife was like, "What could we offer you?" aramubwira ati mwe mumpaye fanta n'amandazi nk'atanu. And the students was like, "Give me soda and at least like 5 donuts." Ati cyo For a gihe, start. ati iti ndaba ntegereje kawunga hibonekera. And then I'll be waiting for the food. Twananiwe kwiyumanganya turaseka inzu yose. It Yani, was too mbwira much for us, and we just laughed. Mbwira mama wa poso tuvuga kera nimba nta kawunga wari wateguye shaka uyishireho kera gavuze ko ararya ibyo ategereje kawunga kwisha. Bagira inzara y'ibisazi. Daniyeli yari mu ishuri. Baravuga ngo ni mubatega ibiryo They were like, murebe ko Daniyeli adafatwa.
We are going to give them food, and that is going to be their trap. uzi icyo Imana yapanze? Do you know what the Lord was planning? Imana iravuga ngo The Lord said, Daniyeli ntashobora kwirinda akarinda umuntu w'imbere. if Daniel can manage to protect himself, especially the inner man, ndamurindira umuntu w'inyuma kuzageza ashaje. then I'll take care of the outer man till his old age. Benshi mufatwa nuko mwananiwe ubwirinzi bw'imbere bigatuma ubw'inyuma butabaho. Many of us we fall into traps because we have failed to manage and protect our inner man. Nurinda uw'imbere ntiyanduzwe Daniyeli. Now when you take care of the inner man, you Daniel, uw'inyuma nzamurinda haba n'ubwo inkuba zizamanuka then ntakizamufata. I will take care of the outer man no matter how thunders come to you. Ujya wibaza abasore bafatwa bakajugunywa mu muriro, bagera mu muriro bagahagararamo umuriro kugeza baje ba nyirawo bakawuzimya, abahungu bagasohoka ari Do you bazima. ever imagine these boys being thrown into fire and then they go there, they stand, not even smoke smelling on them? Bakavuga ati nimurebe igikomeye kiruta umuriro. They would be like, now see what is greater than fire. Baravuga ngo ni urwobo rw'intare. And then they decided that it was a den. Daniyeli bajugunyayo They threw Daniel in this den. ngo agereyo. Now as he reached this den, Imana iravuga ubwo imbere waharinze, the Lord was like, because you've managed your inner man, inyuma hawe uhandekere. now just leave the outer man to me. Araramo He spent a night there, mugakerera. and then in the early morning, ariko iyo ngeze nkunda Imana kabiri. when I'm talking about this, I love God double. Daniyeli bajugunye mu rwobo rw'intare. That Daniel was thrown into this den. Abasobanura baravuga ngo Daniyeli yagiriye amahoro kurusha umwami waraye ibwami. Those that read say that Daniel was more comfortable than the king who was sleeping in the Kubera palace. ko amahoro ari Imana iyatanga. Because the peace comes from the Lord. Imana yahise yimura amahoro mu mujyi, The Lord took all the peace that was in the city iyatransfera mu rwobo. and then sent the peace to the den where Daniel Daniyeli ngo was. agerayo Now when Daniel got into this pit, asanga amahoro yose he yagezeyo. found all the peace was there in this pit. Intare zabaye abana beza. The lions were becoming very wonderful friends to him. Amahoro yaje azitera ibitotsi bitagira ingano. The peace that was into this thing made these lions to have all the sleep in the world. Daniyeli yazireba akabona byose birareba hasi. And when Daniel looked at these lions could even fail to look at him. Akaruwa kibaza izi nizo cyangwa And sizo. then he would be like, are these real lions or there's something else? Yazegera zigahita zika And when zikaryama. he came closer to them, they would just... Arahagarara akireba. And then as he looked at them, Amasaha agiye amaze kuruhabona zaryamye. he realized that they're getting sleepy. Aravuga ati eskewe ni hahandi nimba rukundya ziba zandiye reka nanje ryame muri And then he zo. was like, if they could not chop me at the very beginning, then let me just sleep. Aramanuka That is how he was in this pit. aryama aziseguye. And now he turned these lions into a pillow for him to Abari sleep on. ibwami biseguye ibikuvureri by'amapampa n'imyenda. Those in the palace were being covered by cotton wool bed Naho covers. umukiranutsi yiseguye matera ihumeka, matera zihumeka. And now the servant of God here is sleeping on these mattresses that are breathing. Uzasome wumva akantu umwami yavuze You should read and look at what the n'akantu king Daniyeli said. yamusubije. And then you also notice what Daniel replied. Umwami babura ibitotsi bwami uwaraye mu ntara agira ate? The king could not sleep while he was in the palace, and this one, umwami n'ibikomangoma byose byategetse kumujugunya. Barara ijoro ryose ntawe usinziriye. the king and the other chief, Ibitotsi byose bari gusinzira byajanye na Daniyeli niwe wabisinziriye. They could Ibyari not- ibyabo intare nizo they zabisinziriye. could not sleep in the palace. Instead, all the sleep was transferred to Daniel while he was in this Umwami den. aravuga ati ni hahandi yemewe ntitwaryamye tugende hakiri kare nje kureba ko Daniyeli Now the nibaza icyatumye tubura ibitotsi.
Daniel arimo The king was restless and he was like, we could not even sleep. Now ngo let's go and check bagere on ku him. rwobo As they approached this den, umwami aravuga ngo daniyeli mugaragu ukundwa the king shouted, Daniel, the beloved servant of God, mbega imana yawe yabashije kukurinda has the Lord your God managed to protect you? umva icyo yamusubije Now listen to what Daniel answered. kubera ko ntagucumuyeho He said, because I have no fault kandi against you, sincumure no ku mana yacu and I have no fault, have not sinned against my imana God. yohereje marayika The Lord has sent the angel. Sakata. yohereje marayika wayo The Lord has sent his angel, abumba iminwa n'inzara byafatanye and he covered all the mouth and all the nails of these lions. avuze ngo kubera ko ntagize nte Why did he say there? He said because he has not sinned. kandi sinacumura no He has not sinned against God kubera and ko against the narinze king. umuntu w'imbere That because I managed to protect my inner man, niyo mpamvu ijuru naryo that is why the heavens ryohereje imbaraga zirinda ngewe w'inyuma have sent the power to come and protect the outer man of Daniel. uburinzi bw'umuntu burangana n'uburinzi yishiriyeho bwo kurinda umuntu w'imbere Now your protection is equivalent to the protection that you give to your inner man. umuntu nakurusha kwiyeza no kwirinda wewe ukamurusha gusenga uwirinze n'uwiyejeje ashobora kugusiga ibirometero 3,000. No matter how much you pray, this person who consecrates themselves, they can go farther than you niyo go. yarara adasenze afite sekirite kurusha yewe waraye usenze utarinze umuntu w'imbere Even though they don't pray, they are secured more than you are. nimuzamure amaboko tuvuge ngo Now haleluya let us shout a hallelujah. umwami aravuga ati nimumukingurire barakingura The king was like, take off that cover. ngo bakingura aravuga ngo guhera uyu munsi Now the king was like, from today, imana y'uyu muhungu the God of this boy, naba ariyo mana dusenga muri iki gihugu he is the God for us to pray to in this nation. ngo arangiza avuga ati ese ni bande bari muri ya nama bemeje ko tumutayo And then he was like, who are those that were in the meeting that agreed upon throwing him in the aravuga den? ngo ni igikomangoma gishinzwe ibidukikije n'igikomangoma gishinzwe umutekano w'imbere They were like, this the chief n'igikomangoma that is gishinzwe uwo hanze the one in charge of environment, imigenderanire the one in charge of internal Boss. affairs. aravuga ngo bose mubazane hano And then the king was like, bring them, kindly summon them. kubera ko batirinze imbere Because they had not protected their inner man. umwami aravuga ati namwe nimuje turebe ko mungana The nawe man was like, the king was like, let's try to throw you ngo there. babajugunyeyo Now as soon as they just tried to throw them there, igikomangoma gishinzwe umutekano the chief in charge of security, zamugaburiye hejuru imwe igatwara akaboko indi igatwara inzara indi igasanga yatwaye amatwi the lions chopped them before even they reached the pit. umwami aravuga ngo nakabaho And the king was like, from the time of late, ngahe mbona umunyembaraga this is the very first time I'm seeing this powerful man, utandukanye n'abanyababiloni bose who is different from the Babylonians. pera ikiganza ukwegereye ngo ijuru rirashaka abatandukanye n'abanyababiloni Now tell your neighbor that heaven is seeking for those that are different from the Babylonians. abantu bazi kurinda imitima yabo Those that are able to protect their inner man. bategera ku nda ntibafatwe Those that are trapped on food and they don't fall in the ibiryo trap. bakabyanga kubera byanduye Those that are given good things but they refuse because they don't want to be defiled. icya gatatu gikuza umuntu The third thing that helps brings growth to a believer ni ukuba mu byanditswe ugasa n'ibyanditswe is you diving into scripture and then you live a life of scriptures. ni ukuba inshuti y'ibyanditswe Is you being friendly to scriptures.
mana mvuge gute mbere iganza kwegereye ngo gabanya inshuti ahubwo ibyanditswe bigira inshuti. Tell your neighbor that he should cut off some friends and make scripture become one of those friends that you have. Ibyanditswe bibi inshuti mbere y'izindi zose. A scripture should be a priority in your list of friends. Umugabo azaryama akumbure Matayo. And when you sleep, you'd be there, but you feel longing to go to the book of Matthew. Ndabyuka ryari ngo mpure n'Abakolosayi. Where you'll be like, when is it getting daytime that I can go and read the Colossians? Ndava muri office ryari ngo mpure n'Abaheburayo. When am I finishing my work in office so that I can go and encounter the Romans, the Hebrews? Ayiwe. Ndava muri office ryari nje guhura n'abagenzi na bya bihungu bivuye Dubai n'ibindi bivuye mu Bushinwa n'ibindi bigize gute. But we have these people that are getting out of office quickly to go and meet their friends from Dubai, from other places. Bimwe ni pantaro byananiwe kuzambara. Some don't even want to put on their abandi trousers. bahindutse inzoga bahindutse ibiki ibintu bene ibyo. Others are turning into different things. Abo ni bukumbura kurusha gukumbura ibyanditswe byera. Those are the friends that you long to meet instead of you missing the scripture. Erega gukura umuntu akuzwa n'ibyo yariye. Growth comes because of what you're feeding on. Njya ndeba hano mu gihugu cacu bagenda bareba handi imiryango ifite abana bagwingiye kubera imirire. They talk about these children that have faced malnutrition and they are having dropsy. Kabona ubuyobozi bwabagaburira ibyumweru bitatu ugasanga ubuhungu bwahindutse. And when they go to centers of feeding, then you realize for just 3 weeks, you realize a big change. Mu rusengero mu buryo bw'umwuka dufite abagwingiye benshi batabasha gukura. In the spiritual realm, in churches, we also have people that are facing malnutrition. Kubera ko ntabwo usoma ibyanditswe. Because we don't read and feed on scripture. Umwaka ushize niyo navuze ati nubwo ngira akazi bingoye ngiye gusoma Bibiliya nyishire kuri groupe no abantu bajye bumva no mu modoka yagenda yumva aryamye agume yumve ndebe ko bayimenya. Last year is yananiye ngira ngo naringeze ko muri Zaburi cyangwa nari imparenzi. Last year is when I decided to be speaking and bring out God's word so that people can hear wherever they are, either they're sleeping, they're driving, or even they're ugiye kuri channel yaserukiza family yacu itangirira igice ca mbere itiza icya kabiri itiza icya gatatu itiza ukagenda ubyumva kandi nabikoreye kugira ngo nshiremo n'ibirungo mu buryo umuntu mubwira byibura yumve Bibiri hari uko Bibiri yivuga hakaba n'ibishwe muri Bibiliya. Now there is a way of bareka some yumve ibyo somye ariko tumwe ngende nshiramo nibihishwe muri ibyo byanditswe. I try to put the scripture so that people can listen and also try to translate what the scripture is talking about. Ejo bundi numva no nkabona abanyetorero n'abandi nkumva wapi ndiba ejo bariho ntangira system no bangiye gukubitaho ibintu inyigisho iya yindi isesengura byibura ufata biki arabafite amakuru ya Bibiliya yose. I realized that people were not taking it, they were not coming to listen. Then I decided to put this teaching that will attract people to come and listen and at least have some news about heaven. Tell your neighbor, give time God's word and feed on God's word. I get surprised of this Bible. When Moses died, when the Israelites were there on the vigil for the 30 years, it is God who came to let them know that Moses had died. In grieving, Joshua was too much in mourning. Then the Lord was like, what is wrong with you, Joshua? Moses is dead, but we still have the journey ahead. Joshua was like, how are we going to go and yet our leader is dead? The Lord told him, be strong, be courageous. It is you that is going to help these
Israelites to cross. yosuwa ati sa Joshua was like, what? ninde wajya muri nimero ya mose? Who would ever fit in the number of Moses? Imana iramubwira ngo sekre ibanga And the Lord told him, it is this secret that you have to byatumye know. mose akura What helped Moses to grow akagera ubwo asa n'Imana. and reach the time of resembling Iyo God? password ngiye kuyiguha. He was like, I'm giving you this password. Genda nugira umwete wo gusoma ibiri mu gitabo ca Mose. He was like, if you're devoted to read the law or that is written in Number the one, Moses. urasoma. Number one, you have to read. Icya kabiri, Number two, meditation, kubitekerezaho. you got to meditate upon what you've just read. Icya gatatu, And then number three, utangira ubivuge. then start declaring, start uttering what you've read. Ibi nubikora. When you happen to do these things, Icya mbere, number one, ntawe uzaguhagarara imbere, nobody will overpower you. uzagutsinda. Nobody will stand before you and overpower you. Ndavuze ngo nimwakire izo mbaraga mu izina rya Yesu. Now I pray that shall you receive that power in the name of Jesus. Nurya ibyanditswe. If you feed on scripture, Kumenyesheje ko ntawe uzaguhagarara imbere, uzagira gute? truly nobody will stand before you and overpower Reka you. mpanure kuko mpagaze mu izina rya Yesu hano. Now I'm standing in the name of Jesus. Let me prophesy. Mpera ikiganza ukwegereye umubwire ngo akira imbaraga zituma ntawe uzaguhagarara Tell your imbere. neighbor, touch your neighbor, tell them Uzagutsinda. receive the power Yes. that will help you never be overcome. Iyo autorite ikubeho mu izina. Have that authority upon your life in the name of Jesus. Njyewe sindi umuhanuzi ariko impano zose narazihawe. For me, I'm not a Nuko prophet, njyewe njya mpanura sinkubesha. N'urwaye agakiriramo n'uboshaka bo ako Yesu ni mwi. but that's how I minister in all the gifts. Kubera ko kera muri 2002 kugeza na 6 nasengeye abantu roho njya mu bitaro. And in 2022, I could pray for people till the time I was very sick because of. Kubera impuhwe n'imbabazi ngabasengera ijoro ngabasengera amanywa nagira ngo ndyambe bakababazanye abo bakuye munani bahambiriye n'imikufi gutya baparanganye mu mitwe. I would pray day and night. Amezi 7 nibagirwa no kurya nugira gute estoma irafatana. For 7 months, I could not eat. I had forgotten how people eat, and Ngomare mbwira Imana ati nzasengera abantu mfe. then one time I went to God and said, am I to pray for people and then die? Irambwira ati nubundi ni wewe wiyishe. Njya kubwe ngo wice gutyo. And then the Lord was like, it is you who is killing yourself. Irambwira ngo uburyo nkoreramwo ni bwinshi subwo bwonyine. Then he told me that I can manifest in different ways. Ubu uzajya ibyo nguhaye bijye ubakorera, uzajya ubyandika babisome. Icya kabiri uzajya wigisha bohoke ukirakire numara witahire. And then the Lord told me that you'll be preaching and then people will be delivered. You write books, people read, and then they get kundi delivered. mbigenza kurenza uko. Ni imbari ari imbaraga z'Imana zihitana zigihitaniraho nyine. And that is how the power of the Lord works through me. Kubera ko nta kiba hejuru y'ijambo ry'Imana ntaco. Because there's nothing that goes beyond God's word. Aha turi muri biro y'ijuru. Here we're in the office of heaven. Umwuka wa data uraha. The spirit of the Father is right here. Unyuraho n'uwumva arafatirwaho. When the power of the Lord passes you and you feel it, you grab that, you will be touched. ibi mvuga birahagije kugukiza. And as I speak, you can take your healing right Niba away. ukukubohora bifite izo mbaraga. If it is deliverance, then our God has the power to deliver you. Niba umugongo utunama. If you don't bend because of back pain, Iri joro riraja guca. Umwuka wera yagize ate yateye pasi. before the morning comes, then the Holy Spirit would have made you whole. Ibanga n'utuntu tubiri gusa. There are just two secrets for that. Nukumvi ibivuzwe warangiza ukabyizera. It's for you to hear and listen to what has been spoken, and then you believe in Aka it. kabiri Imana yabwiye Yosuwa. The second thing that the Lord told Aho Joshua, uzakandagira hose He said, nyuma y'ijambo. wherever you step, Aho uzakandagira hose wherever you would step, uzahabwa habahawe. it will be given to you. Ninde muntu utagira gakondo? Who is this person who does not Ninde have a muntu heritage? utagira isambu ye ahaba ngo agiriwe? Where you have a place that belongs to you, land. Nige
ndi Gacuriro mpanzeho ariho ncumbitse ndibuka umunsi nabwiye madamu ndarushe no gupanga no gucumbika. When I had just come, I Kandi resided at Gachuriro. That is where I was renting. abapanze mwese nucumbika ahantu ugasanga nyirinzu n'umuntu ugoye n'umuntu urangamye n'umuntu ukorogana. Hari abantu b'abakoroganateri bari aho bameze. And for those that are here and you're still renting, when you realize that the owner of the house is this difficult person, yaradukoroze. this person that we were renting their house was very hard. ngo mare mbazimana ni gute uyu muntu uko mbona atanizera dukoroga kuri uru rwego watuburiye gakondo gute mu gihugu cacu. Then one time I told God, how about this person, the owner of this house? She's very hard on us. Then don't you have our own house? Mvuze gutyo niho numvisha ijambo, iri jambo riza ngo aho muzakandagira hose. And as I mentioned that is when I had this word speaking to my spirit. That whatever you step. Aho ntuyubu nahise njya kuhakandagiza ibirenge. Now the place I'm living today, that time I went to that place Ndavuga and ngo stepped there. ndagukandagiye kwa jina la Yesu. Then I was like, I'm stepping on your land in the name of Jesus. Keneye gakondo ahangaha. Now I need my own property here. Ibyo gupanga iriya niyo ya nyuma sizongera. Then I was like, I declared that was the last house I was renting. Byarangiye ari yibaye ya nyuma. And truly that happened. It was the last house I rented. Nta bundi nari narigeze ntekereza na bumwe ngo ntekereze gushaka inzu kuzubaka have. There is no other time that I had ever had thoughts of building a house. Ariko umunsi nibutse ibyo ngahagarara ku canditswe n'amezi ane yaciyemo gusa. But the time I remembered that scripture and then stood in the scripture, then I acted. Beriganza kwegereye ngo aho uzakandagira uzagira gute? Now tell your neighbor, wherever you will step, you will partake. Reka mpanure mu izina rya Yesu. Let me prophesy in the name of Jesus. Nyuma y'iminsi 40 After these 40 days of aho prayer, uzashaka gufata hose whatever you would want to partake, Imana izahakugabiza mu izina rya may Yesu. the Lord give it to you in the name of Jesus. Abankurikira nimba waragiye mu gihugu kabura ibipapuro And those that are following me online, if you've gone to a nation and you don't have documents, ukabona uri kuhamburwa and they're trying to take you back to your ndavuze place. ngo urahahawe mu izina rya Now I Yesu. declare that you partake of that land in the name of Jesus. Ibi ni ibyacu twarabihawe. Those are the things that the Lord has given to us. They Ni gute belong to bikorera us. abandi bikananirwa kudukorera? Why are these things doing good in other people's lives instead of us who are the saints? Icyanyuma nsorejeho sinabimara. Now the last one, before I wrap up. Nimba ushaka gukura ukageza ku rwego usana ugira ishusho y'Imana muri wowe. If you want to grow and then be conformed to the image of Christ. Ejo nakivuzeho nukuba umunyamasengesho utagira session mu byasenga. Yesterday I talked about it. Is you being this prayerful person with no other priorities. utabifitemo ikibazo. You be this interceding person with no other Kandi options. adasengeshwa And you're not this person who is going to be helped to pray, ahubwo asenga. but a person who prays. Hari benshi basenga kubera ko ibihunyira byaraye bivuze nijoro. There are those who pray because the owls have been shouting next to their homes. Chapfa kuvuga hejuru y'inzu akabara ayibayibayibe mana ndafukamye ufukamiye nde ufukamiye nde. When the owl starts singing their rhythm and then you wake up with all the ni igihunyira ufukamiye ntutubeshe ko ari Imana now ufukamiye. you run to bow to God, going to pray, and yet you're praying because you're afraid of the owl. Hari abafite Imana yabo wagira ngo ibimeze nka polisi buri gihe cyangwa nka kizimya moto. That those also bakeneye kizimya moto. that think their God is a fire extinguisher or he's a policeman. Ariya masengesho ntagira imbaraga ashobora gukanga icuriwira ariko ntiyokirimbura. Such prayers are powerless. Amasengesho arimbura ibyo uhanganye nabyo. A prayer that demolishes what you're fighting Nugusengera ibyo nabanje gutekereza nagambiriye.
is praying for what has come to your mind, and then you plan that ariko prayer. namenye ko abakizwa benshi bajya basenga mbere yo gutekereza ngo ndaje gutekereza nyuma yo gusenga amakosa atabaho. I have realized that many believers want to pray before they think or plan, but banza utekereza ibyo ugiye gusengera. now first think about what you want to pray nibiba for, ngombwa ubyandike, and then you can also take notes of your nurangiza prayer ubone points, gusenga. and then go and pray. akanyuma The last one. abashaka gukura ngo base na Yesu Those- bagomba kwemera kugira babarera. Those who want to grow and be conformed to the image of Christ, you have to have mentors. kugira batoza You have to have people that mentor you. bakurere bagutoze ugira buririra ugira bubwira ibyananiranye ibyo wasomye utajya usobanukirwa. They should train you, they should mentor you, they should cry, and you have a place to cry, you have a person to cry to. benshi kudakura barirera. Most of the people, the believers, don't grow because they're kandi mentoring iyo umwana themselves. yireze iniwacu tumwita ngo yabaye mayibobo. And when this child is taking care of themselves, then they're yabaye becoming umwana street children. w'umuhanda. They're becoming street kids. ariko umwana wo mu rugo ararerwa. But a child who is in a family, they ujye are mentored. wemera ugira bakurera mu isi y'umwuka. Now it is good for you to have trainers, to have a coach in the spiritual realm. ubumvire nk'uko umwana yumvira se. You should obey these people just like a child obeys the mu gihe parents. ukibafite uba profeti ubakoreshe The time ubabaza ibibazo ubaha ibyifuzo when you're uganire nabo ku mabanga y'ibyo wumva utumva cyangwa se byakuzazaniye mu rugendo urebe ingene uzavuduka usige benshi. When you're blessed to have these people, then respect them, obey them, talk to them, give them prayer requests, and you will see how much far you will aba go. bakozi b'Imana benshi muri badasanzwe ni abantu bagize ababarera bicara ku birenge. These huge servants of God are those that you see are the ones that have accepted to be mentored. Yosuwa yarezwe na Mose, Elisa yarezwe na Yosuwa, bariya bahanuzi benshi barezwe n'abandi bahanuzi. Kristo yareze abigishwa n'intumwa, hanyuma intumwa nazo zareza abandi. Joshua was mentored by Moses, Elisha was mentored by Elijah, Christ also mentored the disciples, and they kept on mentoring others. Mwuzure umwuka wera, Now be full of the Holy Spirit, mwicare mu byanditswe byera, and then feed on scripture. muba abantu Be these people that are standing in scripture and in prayer, and then accept to be mentored. muhaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Yes, imbaraga z'Imana zirahari. Imbaraga z'Imana zirahari. Yagiye he wa muhungu? Okay, yakoze. Yahaba iyo ndirimbye mba ngiye gutinda. Nshuti yanjye, igihe cyacu cyo gukura niki? Dukure hariya twasomye mu Efeso haravuga ngo tugere mu gihagararo ca Kristo. Ndibaza ngo niryara abakristo bazagera mu gihagararo basa na Yesu, bavuga nka Yesu, bakora nka Yesu, bubaha data nka Yesu. And I ask myself the time will come when Christians can be conformed to the image of Christ. When will they reach this maturity of ariko birashoboka inyota ibazana iyo nyota hari ikikurikiye. But it is possible. The thirst that you have is carrying something significant. Izi mbaraga zakuzanye muri urusengero hari impamvu zakuzanye. The power that brought you to be fellowshipping in this church, it has a reason behind it. Wewe wisanze muri aya masengesho hari imbaraga zayakuzanyemo. You who has managed to be in these times of prayer, there is the power that has helped you to be here. Samuri kiganza duhamagara umwami, imbaraga z'umwami muri twe. Shall we raise our hands and recall the power of the King in our lives? Ishusho ya Kristo izuke muri twe. Let the image of Christ rise again in our lives. Guhera uyu munsi aho uzakandagira hose, From today, wherever place that you shall step, genda wishore mu byanditswe byera urebe ibigiye kukubaho. go and dive into scripture and you will see a great change in your life. Genda usenge uhamagara Imana ugabanya ibibazo urebe ibigiye kuzagukurikiraho. As we go to God in prayer, we should minimize our issues and then just go to Him in worship
and see Uwiteka how we grow. tukubanikiye amaboko Father, we raise our hands to you mu izina rya Yesu. in the name of Jesus Christ. Manura imbaraga zawe kuri aba bantu. Let your power come over these people, Lord. Manura imbaraga zawe kuri ubu bwoko. Let your power come upon these people, God. Manura imbaraga zawe kubaje kugushaka. Let your power be upon the lives of those that have come to seek you. Rema amateka masha kuri aba bantu. May you put again and create new history in their lives, O God. Umwuka na Yesu bizuke mu buzima bwabo. May the Lord and the Spirit rise again in their lives, O Father. Batangire kumva imbaraga zirenze izo bumvaga. That they continue to experience another power that they've never experienced Ngahe before. duhamagare mwuka twese n'amajwi yacu. All of us with our Hamagara voices. mwuka, hamagara mwuka, hamagara mwuka. Yes, amajwi yazamure. Alalanfo riakanfoniga. Yego data. Umwami arakumva. Arakumva. Habe n'intimba zawe arazizi. Habe n'umusozi ukuri imbere arawuzi. N'ibikuremerere yarabireba. Agiye kukubaka mu mwuka. Hanyuma imisozi yawe ikaburirwa irengero. Data bikore. Umura amaso babone. Zura imbaraga zawe muri bo. Manura umwuka n'umuriro. Manura umwuka w'umuyaga. Manura umwuka w'amavuta. Manura umwuka w'imbaraga. Twese dukandagiye inzoka na sikorupiyo. Dukandagiye imbaraga z'umwanzi. Tugiye mu kirere cy'abanyembaraga. Turi ubwoko bwera. Yesu. Yesu. Umunota umwe tumanitse amaboko kwakira ubwiza busha. Ndabona ikirere cy'ubwiza busha. Wabwiza bw'Imana. Presence y'Imana iraje. Abuzura umwuka wera bagiye kuwuzura. Abahabwa imbaraga bagiye kuzihabwa. Lelele kanfo rikaya aya shika lanfoa atoaga lelele kaya